Assalamu alaikum hurmatlı dostlar. Salamatsızlar dostlar, bir жақсы bir çoğuluşқа күбө болып қалдық. Biz daha çakırışып қалды. Konuk қатары. Hazır men uшу çoğuluş жөнүндө sizlerге bir atayын кичине bir videoça даярдағанмын. Bir көрүп коюңуздар. Бул чаштараштардын курултайы экен. Мындай эм болот экен. Көргүлө. Hurmatlı dostlar, buna bu Minterek çayxanası. Minterek çayxanasında жазғы tarafında sörülörde жалпы Жалал-Абад облысы боюнча чаштараштар чогулуп тур. Өзүнчө буларда дагы кесиптештер чогулуп, чай ичип, ай сайын курултайга окшотуп мындай чогулуп турат экен. 3 сөрүдө мынча чаштарашты мен көрө элекмин ушул жашка чейин, жашка киргенге чейин. Азыр мына ушул чаштараштарды чогулушунда кичине катыштык. Микрофондор болду бул жерде, ар түрдүү жакшы сөздөр болду, насааттар болду. Азыр Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Assalamu alaikum. Кандайсыз? Намны кандай? Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Максим ака, саламатсызбы? Биз билген чаштараштар, эми биз сузактыкпыз. Сузактык чаштараштарды биз тааныйбыз. Эми башка жерлерден дагы чаштараштар чогулуп тура, облус боюнча. Наркы сөрүдө достор, базар коргон дейсизби же кошуна райондордон келгендер. Мына жерде дагы ар түрдүү адамдар eski Союз mezgilinden başlap ушул кесипте иштеген, элге кызмат кылган ушул биздин чаштараш акаларыбыз. Жаңылардагы, немелер дагы азыркы эски чаштараштар дагы бар экен мына. Мына жакта дагы турат. Кошуна республикадан келгендер бар, конок болуп дейт. Эми азыр бул жерде ушул курултайдын, чогулуштун бир максаттарын сурасага, Дамлака, Assalamu alaikum, дагы бир жолу ушул чогулушту анан ушул жыйналып ушул жерде кичине чай берипсиңер, бүт немеге кой союпсуңар. Мунун бир максаты кандай болот? Ошу максаттары, анан нелер сүйлөшөсүңөр? Элге кызык да эми чаштараштардын чогулушу курултай деген мен өмүр бою биринчи жолу мына келип турам. Сонун болду. Тамак берген тамагыңарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Şu bir iki oğuz bizi körarmanlarga dağı bir söylep koysanız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Büyük Allah'ın perverdigar Allah Teala'ya hamdü sanalar olsun. Allah Teala'nın dinini yetkirgen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavatlar olsun. Allah'a şükür biz bir yılda bir mana şimdi çoğuluşumuz var. Bu çoğuluşka bütün var çaştaraşlar kelet. Çaştaraşlarda kandaydır problemleri, muammalar, ya canlı kilitken bir oşularda kandaydır mesaat bilen çeçimi, anan birbirimizi bir yılda bir görütekemiz, çaştaraş degen birbirini istep tavıp, boğuça gün öte degen, künden kızganın dökenden çıkpay, bir yılda bir uçulaşkan, yolukçulan sartaraşlardan var. Tuğan olukçuluk, bana ölüm itim boladı, toy tolkun, mana şu işlerde çaştaraştı en kıladagan işi toyda toy başı bolup kaladı, dasturxan başı, o yaka asakallar, bu yaka caşlar, oğa çay bunu aç degende şu hizmetlerden mahallenin hizmet kılışlık. Anan mahallesinde yetim, caş, bey ve beçara kandaydır kırşıkman invalid bolup kalan adamlar diyem üylerge böyle çaş sakalına alışlık. Ya ki bir kambahal adam olsa onu bekerge alıverişlik, mana mekteplerge yaş balalar çaç aldırganı kese atası bari en azından çaştaraş bilet de oşa çaştaraş, oşa çaçını alıvatı oşa yaş balaga aksasını avayt. Ondan kere ekte defterminen bir üçgeni bir boyat. Oşan tabi eksan kılar. Çünkü Allah Teala Kur'an'da itet intansurullaha yansurkum ve yusabbit akdamakum. Allah Teala'nın dini kim ki cardan verse Allah Teala onu kademini sabit kılıp koyat degen. Oşandıktan biz Müslümanlarda Allah Teala Kur'an'da itet estağfirullah innemel mu'minune ihvetun. Müminler birbirine aka uka, yakın birader. El muslimu ahul muslim. Müslüman Müslümanga aka uka degen. Oşandıktan biz bir kurultayda her yılı bir metre kılamız. Şu yerde
kim qanday köy bo'lsa, bir masalasi bo'lsa, o'rtaga tashlab, buni chiqaramiz. Yaxshilikka bo'lsa yaxshilikka, yomonlikka bo'lsa bir yomonlikni joyib buni yo'q qilishga harakat qilamiz. Bundan nari Xudo xolasa biz sartaroshlar elni suluv bo'lib yurishligi, chiroyli bo'lib yurishligi, boshqa bir suylashganda, boshqalarga ulgu bo'la turgan bir ibrat ola turgan bir tartib intizomli Muhammad alayhisalomning siyratidagi bir maqomdagi sartarosh bo'lish kerak. Sartarosh xalqi halim bo'ladi, yumshoq bo'ladi, juvosh bo'ladi, kechirimli bo'ladi. O'shalarda hozir bir talqulab, o'shalarda aytib deb bir-birimizga o'g'it nasihatlar aytamiz inshaalloh. Sonun. Alhamdulillah. Çok rahmat. Öte niyetleringер öte жақсы. Her türlü ruhani, jana madani, her türlü tajriba almashular болады екен. Сонун qancha жылдан beri Maqsim aka mına çaştaraştık kılasiz? 43 yıldan beri. 43 yıl bo'ldi. Mına biz Maqsim akani ko'p жылдан beri tanıyız. 43 yıl ушул кишини чакыруусу менен келдим мен өзүм. Чоң рахмат. Кудай кааласа мына ушул жерде демилге көтөрүп, уюштурганга чоң бир салым кошупсуз. Анан Аксакал чаштараштардан. Ассаламу алейкум. Аксакал, саламатсызбы? Канча жылдан бери ушу кесип менен Алекс? Xudo xolasa bir 50 yil bo'ldi. 50 yıl bo'ldi. Oo. Öte көп адамды неме кылыпсыз да, стричи кылып дегенде, чачын кыскартып, сакалын алып, элге кызмат кылып. Алла разы болсун. Мындан ардагы көп жашаң, көп кызмат кылып жүрө бериң. Шагирттер чыгарың мындан ардагы көптөгөн. Шагирттериңиз ham көп болсо керек э? Xudo xolasa. Öte сонун. Мына достор, Hacake Alasa bize buna 49'dan beri 49 yıl mına. yıl oldu. Ay malades. Azamat. Ötüp etken ustazlardı barını isteyiz. Onlarga dua kutturabız. Xudo xolasa bundan beri devam ettiradi. Yaşlarımız inşallah. Kılıp elde hizmetlerimiz Xudo xolasa bundan İnşallah. Küçük yetkençe elde sakınmalıyız. Sonun Sizge de rahmet. Çok rahmat. Дағы ассаламу алейкум aka. Атыңыз? Абдулласыз aka. Қаяқтансыз өзіңіз? Масадан айылдан. Масадан айылда. Бұл кесіппенен қанша жылдан бері ушул кызмат кыласыз элге? 30 жылдан бері. Жакшыбы отуруштарга мындай каныкып атасызбы? Сагынып каласызбы сиз дагы? Же Kanımızda şunu güçtürüz men asıgalar baş. Aha. Biz can baş bol degende. Жакшы. Жакшы. Güçtürüp. Жакшы сезимдер да? Болады деп. Сон. Мейлі сіздерге да ийгилик калгандардан дагы сурайлыкчы. Азыр достор мына жерде коноктор бар экен. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Ошо Салакем Кыргызбай ажыда көп жылдан бери мына чаштараштык кылып, атасы эле чаштараш болуп, үй бүлөлүк салттуу мына улантып келишет. Ассаламу алейкум. Ve aleyküm assalam. Кичине ошол бүгүнкү күн жөнүндө бир айтып өтсөңүз. Жалал Абад шаарынан келипсиз. Ушул кесип жөнүндө, анан бүгүнкү чогулуш жөнүндө дагы бир кичине сүйлөп койсоңуз элге. Selamun aleyküm. Yine biz bunu sartaroşlarda, parimahalarda, encümende oturupuz hazır. Biz yaşlığımızdan atalarımız encümen barasıdı. Bu Callava, Tusuza, şu hem etraftaki bu mahalde kolxozlarda bolasıdı, sartaroşhanlar, şehir hem yerde toplanıp bir yılda bir şunu encümende, ben encümende gene Orçası Kurultay az biz bunda ayalsak. Meripriyat yapkadı. Ha, meripriyat. İşçara. Şuna koşulup bir özüne dualarını kılışıp, Kur'an okulup, ustalar, şagird çıkarsa ustalar. Şu şagirdlerini usta bo'lganiga biz bilganimiz endi usta bo'lganiga ustasi duosini berasidi, bir tonlar kiygizasidi, ustalari mana ustakamiz aytib o'tdi, asboblaridan, instrumentlaridan berasidi. Shogirdlargacha yangi bo'layotgan ustalarga. Shularga duo xato qilib, menda aytganda nimasini berasiz, duosini berib, shularni usta bo'lganiga ota-onalar kelasida, ustalar, shogirdlarni. Shunaqa biz bilganimiz anjuman shu. Men minimum 50 yildan beri bilaman bu narsani. 50 yildan beri qatnashib kelaman bu narsaga. Sonra Mana hozir ham mana ustakalarimiz chaqirdi, Suzadagilar.
Kelip şu yerdə oturub əncümende. Rahmet. İyilik. Çok rahmat. Hürmetli aka, assalamu alaikum. Assalomu Qandaysiz, tinchmi? Qanday jaqdimi o'tirishlar? Ha, Xudo xohlasa bu anjumanni qilib turish kerak, yana ham qilamiz. Xudo xohlasa bu anjuman o'zimizga ehson, o'tganlarimizga ehson, o'tganlarimiz, ustozlarimizga ehson. Shu bu narsani qilib turamiz. Xudo xohlasa yana yaxshi. davomli bo'ladi. Yaxshi, mana qolgan Chashtarash akalar ham bor. Rasuljon aka, Akbar akam bardik ona. Damla aka bardik ona o'zlari bo'lib. Do'stlar, bu ajoyib bugungi cho'g'ilish. Biz dag'i go'y bo'lib qoldik. Buna kesipteşim menen ушул жерге cho'g'ilgan ekanmiz. Biz chaqirishib, Muhammad Yusuf qanday deysin? Bunday cho'g'ilishlar ham bo'lgani yaxshimi, je saga jaqpadimi? Jo'jo, sonunda o. Şuna çoğuluşlar bolup turgan жашынан şuna kesip geleceklerge de bunda ibret bolat da. Bundan keyingi gelecek şagird çıkarış ortasında şagirdler da şunu ulanıp keteberiş gerek. Sonun işleri uyuşturuştur. Rahmatına eksan kılıp dua kılıp. Rahmat. Sizler qanday o'ylaysizlar? Bunday cho'g'ilishlar bo'lish kerakmi, yo'qmi? Qurultay jönündө o'zlөрү bir o'y fikrini berdi, aytib o'tsöңөр. Aşhadu en la ilahe illallah ve Çaştaraşlardı özünü kesiplerini iyilik qalayız. Tuzak min terek çayqanaz. Allah Teala'nın bugünkü ulug' kuni Görüşkönçe. mana shu kunda Oy siz fikrini bilan жазгыла. jamlagan Hurmatly көрөрмандар, hurmatly dostlar, Çaştaraştардын мына курултай чогулушуну сиздерге атайын мен тартууладым. Мен мунун негизги максатын мен эми түшүндүм. Бул жерде ушул кесиптин ыйык көрүп, бул өздөрү дагы өздөрүнүн бир жакшы тараптарыны чыгарганга, кесип аркылуу анан адал мээнет кылганга, өздөрүнүн эхсандарын бергенге, анан кийин ушул жашап аткан мамлекетинде убагында салыктарды төлөп, элге жакшылыкты жайылтып, ошонун үстүндө биримдикти кармашат экен. Бул дагы жакшы. Ар бир кесипте дагы ушундай бири-бирин жакшылыкка чакырган иштер болсо өтө сонун. Ар бир өздөрүнүн милдетин бири-бирине эскертип, адал иштеп, элге кызмат кылганга чакырышат экен бири-бирлерин. Омат барга. Görüşkönçe dostlar.